Pernah tak barang keluar lengkap tapi balik hilang satu? Biasa. Selalu. Pernah tak orang pulangkan barang tanpa beg? Tak nak. Pernah tak jumpa bateri kosong padahal baru je charge? Dah. Pernah tak klien kata kejap je nak guna tapi makan hari nak pulangkan? Pernah tak nak marah tapi simpan je? Pernah tak orang ambil barang tapi tak bagi tahu? Tak pernah. Pernah tak jadi orang tak akhir balik sebab tunggu equipment cukup? Mestilah. Kena. Pernah tak rasa kamera tu macam anak sendiri? Pernah. Pernah tak rasa berdebar bila tengok orang pegang lens? Pernah. Pernah tak angkat orang Kelantan tak? Tak pernah. Tapi upcoming lah nak buat side income. Jumpa!